Total bebê nebe moris prematur no baisa ia sala prematologia ia Hospital Nasional Giri Valadares hangeve husi fulan Janeiro to fulan Março tinangne hamutuk atu saat canolore sintolo. Informação ne hatou husi coordenadora breastfeeding Amelia Amaral Soares para jornalista Sira ia Hospital Nasional Giri Valadares terça-feira lorong Ronolo Racing 5 fulan Abril tinari ngurua Ronolo Racing tolo. Ba ina ser lebe maka ina mate ni bebe mai ba saya pernatologia ami sempre ada konselin então ami bahetan ina ser sane ami si foto fo kuliah familia sira ami fo opsam rua da familia sira para ina sira atu hili ya sama ida primeiro maka ia familia sira balu para atu fo susu bebe ni atau ia inambalo maka bela atau kia bebene se ia anta ami azura hala laktasan para inane subeno de ia hori ni fosu suba bebene se laiha ami foti alternativa ida hori konsulta ho doktora sira para decidi atau fosu suben selo ba bebene usi durante fulana yang dilarang. Depois fulana yang mana maka bela fo hang komplementar dan maka naran formula eksklusif fo susube lotet la bela fo hang ka hemusilo durante fulana yang ini wajib fulana yang mana mak bela kami tetang hang komplementar ba bebeni depois de fulan susube yang hemusino sampai 6 bulan então ba 6 bulan bos tem que continuar na faten susube indane la bela troca falselo se la bela yang mos kalau konsistensia ba bebê ni estômago, pelo kalau bebê ni kabumbu atau alergia. Coordenadora Amelia Soares Haktuiri, ia tinang kotuk inang ida fo susunya bebê, nebe halo tinang ida racing, susubeng formula ao mesmo tempo, fo mo susubeng inang niang ba bebê ne. Nia reconhece família baru na aceita quando bebemos fo susubeng inang niang, no razão inang balu hetang moras, nune família prefere bebê fo de susubeng formula. Tuir Amelia, la problema importante mak sasan sira nebe usa fususu bem formula ba bebê ne tem que mos hanesan bibiron tem que tau betasak para evita bebê la bele cabo moras. Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post. Janela informação ba Ema Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no tutang ba media sosial Hotu.